excelentísimo señor embajador de Gabón aquí presente, distinguidos directores generales y representantes de los miembros del gobierno aquí presentes, apasionados de la COM, señoras y señores. Estamos ante un hecho histórico, sin duda, que marcará un antes y un después de nuestra cultura. Se trata de la primera conferencia subregional sobre la importancia de ACOM. Este encuentro, por su naturaleza y alcance, subraya la profunda importancia que la ACOM posee para nuestra identidad cultural, para la cohesión de nuestra sociedad, para el desarrollo de nuestro país y para la integración de nuestra subregión. Como bien se sabe, cuando un juego se reglamenta, se transforma en un deporte. Precisamente hoy iniciamos el camino hacia la reglamentación armonizada de nuestro querido juego cultural ACOM, llámase Songo, con el noble objetivo de elevarlo a la categoría de deporte nacional y subregional. La trayectoria de la mayoría de los juegos culturales y deportes tradicionales siempre ha comenzado con orígenes modestos y un desarrollo gradual antes de consolidarse a nivel nacional e internacional. El ACOM no es una excepción. Hemos invertido tiempo, esfuerzo y paciencia para cimentar la convicción de que este juego ancestral posee el mérito y la estructura de un verdadero deporte. Los indicadores son claros, el mensaje está calando y el entusiasmo por el ACOM no deja de crecer. En este contexto, la Asociación Ecuatoriana de ACOM se erige como la entidad pionera en Guinea Ecuatorial, dedicada incansablemente a la promoción del ACOM como deporte nacional. Hacemos un llamado vehemente a nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Información, Prensa y Cultura, para que nos sigan brindando su apoyo incondicional en la implementación
de los proyectos de desarrollo de este deporte tradicional. Su acompañamiento es crucial para llevar el ACON a la prominencia que merece. Reiteramos nuestra más sincera bienvenida a todos los presentes y les invitamos a disfrutar plenamente de este evento, enriquecido con temáticas de interés común que sin duda fortalecerán los lazos que nos unen en torno a nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Pues tras escuchar las palabras del presidente de la asociación, vamos a recibir al presidente de la Federación Gabonesa de Songo, también conocido como ACON, Desiré Meba. Fuertes aplausos. Monsieur le ministre d'État de l'Information, de la Presse et de la Culture, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je ne suis pas là pour faire un discours, j'aimerais faire une annonce à vous tous. Cette conférence aura pour point d'orgue à la fin, donc, la mise en place de la commission sous-régionale de Songo. Donc, notre sous-région aura une commission pour travailler sur le Songo afin d'harmoniser les règles et de faire en sorte qu'on joue le Songo au plus haut niveau, étant entendu que le Songo pour nous va même au-delà de l'aspect culturel ou de l'aspect sportif. C'est une science que nous voulons exporter vers d'autres pays. C'est pour cela que nous avons sollicité de la part de Monsieur le ministre d'État qu'il accepte, donc à l'occasion de cette conférence et de la mise en place de cette commission sous-régionale, qu'il accepte d'être notre président d'honneur afin de porter haut l'ambition panafricaine de la gestion de notre patrimoine culturel, d'exercer son leadership personnel dans ce domaine pour nous accompagner, pour nous ouvrir des portes afin que le Songo aille le plus loin possible. Nous avons donc sollicité humblement son accord et Monsieur le ministre d'État l'a accepté. Monsieur le ministre d'État, au nom de l'ensemble des pays qui sont ici présents, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon, par ma voix, nous vous disons un grand merci pour avoir accepté notre sollicitation. Nous nous tenons à votre disposition pour commencer à travailler dès à présent pour le développement de notre patrimoine culturel commun. Je vous remercie. Y nosotros continuamos, pues. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Excelentísimo señor embajador plenipotenciario de la República Gabonesa acreditada en Guinea Ecuatorial. Excelentísimo señor director general de Cultura y Bellas Artes.
ilustrísimo señor Inspector General del Ministerio de Información, Prensa y Cultura, distinguidos representantes a esta conferencia, invitados todos. Tomo la palabra en este acto de celebración de la primera conferencia subregional del juego Akon Songo, en primer lugar, para agradecer al presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang Baza, por ser el artífice y propulsor de la paz y el progreso sociopolítico, económico y cultural que hoy experimenta el pueblo de Guinea Ecuatorial. También para agradecer a la Asociación Ecuatoguineana de Akon por su afán de promover este juego cultural, no solo en Guinea Ecuatorial, sino en la subregión, para salvaguardar el patrimonio cultural y material que representa el legado ancestral de nuestra cultura afro-bantú. Recordar que nuestro gobierno, representado por este departamento ministerial, tiene el firme compromiso de promover y fomentar la cultura. Por eso, hemos bautizado este año como año de fomento de la cultura en todas sus modalidades. Es importante señalar en esta ocasión que la cultura es el conjunto de los códigos de conducta, los valores, los conocimientos y el idioma que nos permiten interactuar entre seres humanos. Y es una herencia social que se transmite y se aprende de generación en generación. Por lo tanto, nuestra cultura es el estilo de vida que complementa nuestra naturaleza como ecuatoguineanos. En definitiva, nuestra cultura es nuestra seña de identidad. A los representantes de la Asociación Ecuatoguineana de Akon, decirles que sigan promoviendo la práctica de este juego cultural, enseñando a la juventud para desarrollar su inteligencia como ciencia. Agradecer a las diferentes delegaciones que han llegado desde la República de Gabón y Camerún por esta muestra de solidaridad, hermandad y colaboración para mantener vivas unas de nuestras herencias culturales lúcidas, más destacadas como es el juego de Akon o Songo. Porque el hecho de unirse y coordinar ideas para organizar eventos culturales de carácter subregional, de por sí ya es un reto superado, una meta alcanzada en el marco de la interacción subregional y cultural de nuestras comunidades. Por lo que, al organizar esta primera conferencia subregional de juego cultural Akon, que hoy aperturamos, siguiendo las políticas del gobierno para el fomento de la cultura, seguimos y conseguimos resaltar y promover uno de los juegos tradicionales que simbolizan nuestro rico y diverso patrimonio cultural y material. En efecto, es muy importante concienciar a la población de Guinea Ecuatorial y de la subregión
sobre la importancia de conservar y promover nuestra cultura, porque nos identifica como pueblo bantú de África Central ante la mirada atenta del mundo. Nuestro país está tomando relevancia en el contexto internacional y nos exige a todos los ecuatoguineanos estar a la altura de las circunstancias. No podemos hablar de progreso sociocultural si dejamos al margen la práctica y fomento de nuestra cultura. Los juegos tradicionales no solo entretienen o divierten a los que practican este juego, sino también son herramientas o vínculos de cohesión social y contribuyen a la consolidación de la cultura de paz. Por lo consiguiente, el gobierno que dignamente preside Su Excelencia Obiang Baza apuesta firmemente por el fomento de la cultura en todas sus modalidades, porque la cultura es el alma del turismo y el turismo es la puerta que abre a la cultura. Ambos van de la mano y se comparten mutuamente. Es en este sentido que el ACOM, desde los tiempos más remotos, ha sido el juego tradicional más practicado, sobre todo por los mayores y ancianos tribales del Etnia Fang. Pero en esos momentos, al ser un juego que queremos extender a nivel subregional, debemos promoverla para todos los grupos etnoculturales, tanto de Guinea Ecuatorial como de los países de nuestra subregión. Los juegos culturales y deportivos, por lo general, suelen producir movimientos y desplazamientos de la población, provocando el turismo deportivo, de tal manera haga que muchos turistas viajen a nuestro país y a la subregión CEMAC para consumir la oferta del turismo deportivo o lúdico. En definitiva, la tarea del departamento que tengo el honor de representar y dirigir es implementar las acciones que el gobierno tiene diseñado para la cultura de Guinea Ecuatorial. Por eso, distinguidos participantes, haremos todo lo posible para que actividades culturales como estas se lleven a cabo con la colaboración de asociaciones, federaciones o gremios culturales, a fin de analizar cómo podemos levantar una verdadera industria cultural que favorezca el ecosistema cultural nacional y de la subregión. En este sentido, distinguidos participantes, quiero hacer un llamado a la unidad de todos los gremios culturales para que mantengan y promuevan la cultura de la paz, la unidad y el trabajo en equipo para levantar el sector cultural nacional y del espacio subregional de la CEMAC. Y a propósito de ello, como lo acaban de seguir en la oferta y propuesta de la delegación de Gabón para que el ministerio que tengo el honor de representar fuera el presidente de honor de esta iniciativa subregional,
propuesta que gustosamente y en nombre del gobierno hemos aceptado. Y como lo he dicho antes, haremos todo lo que esté al alcance de nuestras posibilidades para que esa iniciativa de promover como juego a nivel subregional el Akon-Songo pueda alcanzar sus objetivos propuestos. Termino reiterando una vez más la felicitación a la Asociación Ecuatoguineana de Akon, en anagrama AEGA, por la buena iniciativa para la organización de esta primera conferencia subregional del juego cultural Akon-Songo en la República de Guinea Ecuatorial. Les invito a levantarse, por favor. Y en nombre de Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Dangema Bazogo, doy por aperturada esta primera conferencia subregional del juego cultural Akon-Songo, agradeciendo la participación de todos y deseando que esa primera fuera un éxito total y rotundo. Muchas gracias. Amburan ya mina basisa eyorada mane yorana edu abosubikie otove mfas omvuga fam oto tameberoti ya omvuga we enane bia beraduona onkoba mosetam mane bia bobanya borbe yemongom ya enifam bi beraduona onkobo amon man fam e fam bia kobani ese fam man fam ana fabera atara bi mamona na fam ana man fam ase femen ototam te woti ya efang fazana yomvuga we eto ya na binda mana wogo onlo mo yefusi ya ndengo malama yemofen lera na mofen yomvuga osese kwar ananda mama vo mbangba ananda mbia mana kwa mbangba bifia bana bi wor bifia mama za fona bia basi sebina na mbam fa vo ete banga bina na ra gorufas wana me vambang bami borve osusua ya ngoma nonjogo osubite yesite ane yorana obiang ngeman bazwa ove mobarava mi borve ya bamilo mi borba sisebo yebonava ayabani ya babingu bingu biale mole ne embajador osisebo nava bia bobo mbang bami boro bi barafum bambami borve ya lo moriande mienam aben biya ya mangasoba mon baba biya foina irsoba lo moriande mienam balle alcalde biya ya baado biya na irsoba biya ya ngalom more vangde biya barafo bambami borve ya borba sisa esam boro dawo na bi funbi ya kong boba kababana ye borba sisa biya ko biya bina ambam favo eteva wona eto ya nama bajo mina nama na yorana edu abosobikie unlojo bokema eto ya enduane kon bia jamala na ne movani ene yorana enduane kon yosua ira woga na bamasi yebi vunyi yako bia vunyi edide agwa kiba wona lojo kema one yorana tin yakon tini ya kong ayir na bezu mina adler aben bava ma wombi buk ya bi bubitan abar bimba ni bi ne tugora ya mama nata onlojo te wa ya fagun amon bava ma bitanga yong emwa janga yon boya na fa ya na fa fazon fuka ya ye krana malen yan mama jofa kote na bi tika na jang na bi nya vo amon bi tsaba bi buk abim bi buk bava ma
tini ya kong ayir ya tini ya kong ayir na biazu mina akat akong da sobe mase mfa yen le na kong monang fazon vuga fang ni bia ke masi amasi nya na bia binga ke bia fa etama kong di ve de ligina bo le mo ba ma to ne moto amba mnam abarasi moto wen e yong biazu sum ya nrojote tini ya kong bi tira zulerna ana biura biben akong ya song ana akong ya song akong de manufang a le a burada matsa bivin efie vo ba le jomdi tena song de be nya borbo yokwa ne ba bobe tia mo juete e yora song e ben song amono song ambana e yomantia ona ba fanga jiete ba berana e jomdi ne ba ko song ana mama tete song ana moni e song a so woni ne ba nga song ana mi tiete enya na ve na abu borde wo ma mezinga yomazing ba matira wok ena bo vo afas an etamena mbam amono njono na ne ba fanga ba karane mi yaman ba fanga ba kokala ne mi yaman abim mayem abim banya borba yemosia musibinga kriya kwana babanga yaga biya ede mama kobado biya karan mon fanya na fa zuye mabimefo da kuma yirna mama nangerega ono bitamati kana nya vovo enya na ve na komutenga so enga teba na ve eje ennam yebo fam balwe e yorana atwaening tabu bordes jon ke biya batira wogo e yoradi vomot atama puis esibalwe na tsa mora puis esibalwe na tsa okuwa fas e yora atwaening makaya mine yora wa ko wono makuma yem tsata wa boyan wa kwata wono makuma yem e yora atwaening ne vombe esidena na nyite wo kwa ke yora atwaening be odalere e morbalwe e man fam banga bobelwe yora na e kangane te enyangate akomudi e kangane te abiani ban besaman e yong binga so hipto e mo win enyanga so ande zengi se mo win de zengi mbe yorana oyun andengwan ambo on libi yenje bezam we malan enyanga so bia ayong bafang e hipto ambe yorana oyun andengwan ambon kwalip nyamya amale na profeta da kuma yiri vena e kamanete enyangate akong teti angate do ya za yiri gaza mi ya za fwe angate do ya no e yongo manga zuya tevadi angate do ya yiri ga yena na e yong mya yena akong e bermonde zangbo mama tina na ngura a yiri gaza eyong me yen mongwa matan machina na ngura ayir gazam manda zangbo ma yiria manda zangbo ma yirna angal liga nak akunge ber manda zangbo mfa ya bo eban afrikara eban zangbo afrikara da yirba ne bana zangbo afrikara bete baballe baba yir manda zangbo ma demi tukwana bobo akung dimia yen ba berda kokolenda fo ngen ba bera venda fo ana favu manda zangbo da yirvena fanga free ntuma free oka free fanga free oka free bula free ngeya free mumvia free ndenya free ya ntuma free enya mayiri kama boy bana free kara anga bien ye mina ben wenya be yorana nanongo ban zangbo bote boboti ya yiri kama nda zangbo ma mongwa motan miena yeno va mama matina na zajiri gatam mongwa motan ma mongwa mama ye berabet ending munma ye kuma saman ngan me ligmanin mana fa va motan amur motan mote matina na ngura yiri gatam mor mi awora ne kamane ambo mo bar mo borme ambe borba yene ninga yosuf da yiri beno ongwa wifo mongwa mama lermin na mitan mi yebo fam botobayam amune kamane anga yema sisete ya bobo bombengo bobo bokba korbobo e kamane borba yema ba yeman lamawin kote vena mitan mon fanga tobayam ye vombina va yate hiftu e piva mongwa matan mate
ma mina mite mine be yoraya mina mite mine be yorana aswana nuba enye be so win tire ben ya na win ongwa ben yo le nam ben o ne yoraya atwa ni mangam ondam mina be yoraba mina kafas anamale yobo anamanin cuma jamboga anamatan dalam enye bina bay ngemia woge muno majika na monkom madang tem yang dalam ambe fuside ambe bi fuisi bile bombang kong baba man bi azuka bo fang bangal bo bina liga bi fuisi bile vo ambe fuside borba yem lang te ba yem do ngemia woge muno majika na monkom madang tem yang dalam ambe fuside terenan dalam de dia furana mun bisa jono madang tem anangure fusi ba fang majika na monkom anangure fusi ba fang dalam anangure fusi ba fang bisa rajo amona ambe fusi de da kuma yirven edeti ya kong mona tamate bo ve amonon lojo wom enyu wosu ve na mo ba tiane mina akomda sove ngwa matan ma yiria mandazang bo ma yiria ma ya famina barafu ya na jamafu ve zira ligne yimata ji yimombo etaka amona bu boreti ale akong vababo kwa na yimaji yimombo de ne fetaka fo internet aka fo inteti ya za yiriga tam fo inteti no minna mitangon de minna mana tubi yorababi baller ayong bo fangna balia ne mi na mitemitan ngina mo yong fez ngata so atan na kumina zuduru nami yete amono nya yana tabone mi kama mi na mitan mi mina be ben mi namyo edi me yena yim aji yimbo imaji yimbo ayina mina mina mena mitan moren ngata so na azu mina wanyong mina be ben mina mitemitan ajiba bim. Cuando nosotros subrayamos en mayúscula hacer ese tipo de trabajo es porque queremos mostrar al público y al mundo entero que es importante las lenguas maternas. Si nosotros queremos recuperar las culturas y las tradiciones, lo primero que tenemos que salvar es la lengua, porque es el primer elemento de cada cultura. La cultura y costumbre y la tradición es una herencia. De hecho, yo creo que el gobierno ha pronunciado y ha dicho: nosotros vamos a implementar las lenguas maternas en los centros educativos. Esto es tan importante, es una visión de una persona culta, ¿Por qué? Porque si queremos salvar las culturas, lo primero que tenemos que salvar son las lenguas maternas. Las lenguas maternas. Todo lo que queremos hacer está en base a las lenguas maternas. Y de hecho ahora, una vez que hemos descubierto que la mayor parte de las lenguas maternas están siendo perdidas, hemos tenido la iniciativa de volver a investigar. Ahora, especialmente en la lengua Fang, que hablamos, muchos de nosotros ahora hablamos Fang y creemos que estamos hablando Fang, aunque no es Fang. Encontramos muchas distorsiones lingüísticas. ¿Por qué? Porque ahora en la lengua Fang lo que usamos es más extranjerismos o préstamos lingüísticos. Porque hemos vivido con ingleses, con alemanes, con españoles, y así hemos ido perdiendo lo que es el cultismo. Y cuando una lengua solo ya usa préstamos lingüísticos, es porque es una lengua que está perdiendo. De hecho, mostramos la importancia que tienen las lenguas maternas. Muy bien, en cuanto al tema que está desarrollando el investigador Boboso, ha mostrado un resumen. Un resumen, ha hablado de Akon y ha hablado de Son, para que vayáis entendiendo, yo como trovador y como investigador,
el mundo del hombre fan se divide en dos, Ekumokon y Emo. Yo no quiero decir Mbo porque nos han vendido mal el término Mbo. Mbo no es brujería en español. Mbo es ciencia en español. Por eso el que llevaba el poder y el conocimiento del Mbo en el mundo del hombre fan se llamaba Nnam, que es Nyam, sabio. Y el que llevaba el poder de la brujería, lo que le llama es brujería, esto se llama Ekumokon, mundo de Ekumokon, por lo que esta persona se llama Msemuluku. De hecho, no quiero entrar allí. De hecho, os he hablado de Akon y Son. Akon, cuando es un juego, y Son, cuando ya quieres conocer al hombre fan como hombre espiritual, que parte de Ekan, mundo de Ekan. Y de hecho, la mayor parte de las cosas, conocimientos y valores que queremos descubrir y recuperar en la cultura fan, lo podemos hacer desde el mundo de Ekan. Como nos han tildado que el hombre fan no tiene letra, no tiene abecedario, es una pura mentira porque han dejado que nos conozcamos a nosotros mismos quiénes somos. De hecho, dice la filosofía fan, tú no puedes ser sabio desconociendo a ti mismo. El sabio es el que conoce a sí mismo. Pues, de una forma resumida, el Akon, como un juego, dice que las 7 casas representan los 7 hijos de Afirkara, es decir, de nuestro antepasado Ekanna, que es la persona que tuvo que dejar como herencia a sus nietos, a sus hijos, este juego, como un juego. Y las 5 fichas representan nuestros asentamientos que nos definen y nos identifican. Desde Asuan a Atoeñin, a Yobo, ¿cómo se llama? Ocha, Jamboga está en Dalama, Guinea Ecuatorial. Por lo que es lo que suelo decir cuando hablo con los fans, que tenemos que diferenciar lo que es un estado y lo que es una cultura, una etnia. Las separaciones políticas no tienen que verse con la realidad cultural. Yo soy fan de Guinea porque es una segmentación política, pero el fan de Guinea, de Camerún, de Congo, de Sao Tomé son hermanos. Ya queremos diferenciarnos simplemente porque en realidad la occidentalización y lo que es la colonización nos han cambiado y nos siguen colonizando de una forma psicológica que es el neocolonialismo. Pero ya ha llegado el momento que el Zamayamo Bancomiyobi así dice, no Jesucristo. Zamayamo Bancomiyobi así dice, y ha llegado el momento de salvar a mis pueblos. Y de hecho, si os fijáis ahora, en cada parte del mundo nacen jóvenes con diferentes conocimientos, nacen líderes con diferentes conocimientos. ¿Por qué? Porque la verdadera historia del mundo se ha falsificado. Se ha falsificado. ¿Cómo es posible que cuando nosotros caminábamos partiendo de nuestra propia creencia, ¿qué definimos la cultura? Otro día me pregunta, Señor, queremos saber qué querés conseguir. Estuve con Eduardo, nos pregunta, queremos saber, ¿querés recuperar la cultura o querés recuperar la creencia? Pero es una persona que dice que es doctorado. Yo le dije, luego no conoce la definición de cultura. Si la excelencia aquí puede definir, el ministro de Estado ha podido definir qué es cultura, usted que se cree doctorado porque tiene conocimientos de George Herbert Mead, de Emil Durkheim, ni siquiera puede definir qué es cultura.
Si decimos cultura, es conjunto de conocimientos, costumbres y creencias. Por lo que tenemos que recuperar. Si decimos que recuperamos la cultura, recuperamos todo esto, creencias, todo. De verdad, yo vuelvo a ratificar. El sabio es la persona que conoce a sí mismo. Por lo que, de verdad, cuando estaba explicando, encontramos que ha dicho algo tan importante que es lo que me ha permitido ramificar un poco para que os vaya a decir que el fan de Camerún, de Gabón, de Sao Tomé, todos somos hermanos, porque esto parte desde aquí, es lo que ha llamado Yimi. No tenemos que sentirnos separados, aunque el occidente nos ha segmentado de una forma política, pero en la cultura somos hermanos. Muchas gracias. Es uno que no va a defender al pueblo ateniense, llámase espartanos. Hoy en día, cuando hablamos de juego, nos estamos refiriendo efectivamente a esta actividad que nace en la persona porque efectivamente adquiere esta virtud desde el momento de nacer. Es ahí donde llora. Ese llanto se traduce en juego, se traduce en vida, se traduce en algo que justifica la trayectoria de la vida a seguir a lo largo de la vida adulta. En nuestro caso, hemos evocado aquí el 3 de agosto de 1979. Antes de este periodo, todas las instituciones estaban totalmente desaparecidas. Pero gracias a esta fecha nos permite un resurgimiento, es un renacimiento de nuestra cultura, porque entonces todo vuelve a su tono normal. Es ahí que en 1982, de jovencito, empiezo a ver cómo se juega el Akon. Entonces en Malabo había solo 4 barrios: el barrio de Elanguema, el barrio de Los Ángeles, el barrio de Lamper y el barrio Campo Yaoundé. En todos esos barrios, a excepción de Campo Yaoundé, es el único barrio que no tenía un lugar fijo de juego Akon. ¿Por qué? Por su inmensidad y por su variedad de personas que vivían en el Campo Yaoundé. El nombre ya os lo dice. Los Hausas, al llegar aquí en 1857, como trabajadores, como esclavos, los liberados aquí efectivamente en este momento empiezan a trabajar en la finca, igual que los Calavares y todo lo demás. Entonces, con el tiempo se funda el barrio Campo Yaoundé. Cualquier hundo que venía, cualquier camerunés que venía, iba directamente a vivir en el barrio Campo Yaoundé. Y ese barrio empieza a hacer grande, y durante ese momento que estamos haciendo referencia, no podías encontrar un lugar donde la gente juega el Akon. Sin embargo, en el barrio de Los Ángeles, en el barrio de Elanguema, en el barrio de Lamper, siempre había unos lugares de concentración donde al atardecer encuentras a los mayores jugando Akon. Y yo siempre le seguía a mi padre, yendo mirando cómo va jugando. Aparte de que desde niño yo aprendí a leer y a escribir a través de contar las fichas de Akon, o llámese Songo, con los granos de Ezan que hemos transformado en unas piezas prefabricadas. Es en ese momento cuando empiezo a ver las primeras competiciones entre barrios. El barrio de Lamper sale a jugar con el barrio de Elanguema, y Elanguema sale a jugar con el barrio de Los Ángeles, y Los Ángeles va a jugar con el barrio de Lamper. Hay buenos representantes
que la memoria no me falla en ese sentido. Por ejemplo, en Lamper hay un vivo de este momento, está en la sala, un babo, el Cocoba, llamado su nombre de Acom. Por favor, tiene el honor de presentarles. En 1982 son los protagonistas que van a empezar a hacer ver a los jóvenes que este juego era tradicionalmente considerado como juego de mayores, pero a partir de este momento ustedes pueden empezar a seguirnos, y de hecho en muchas de esas competiciones yo ya empezaba a jugar, y entre mayores jugaba perfectamente, porque yo salía alineado del barrio que vivo hasta hoy en día, que es el barrio de Los Ángeles. Los que me conocen saben que toda la vida vivo ahí. Ya en 1985, los que conocerán, es cuando se organiza una primera competición de ACOM a nivel del distrito de Malabo, patrocinado por Francisco Maqueda. Hoy en día puedes conocer un barrio que se llama Urbanización Maqueda. Era un blanco, director de la empresa Paje Ibérica. Él financiaba esta competición. ¿Por qué? Porque efectivamente él era un gran jugador, aficionado a los juegos, pero lo que mucho practicaba era el dominó, con otros vivos representantes que están todavía, y muchos de ellos no han podido llegar hasta aquí. Se encontraba muchas veces en el bar de Martín el Bocadillo. Alguien le conocerá. Martín el Bocadillo era un Sao Tomé, pero nacido aquí. En otras palabras, le podemos llamar un fernandino. Entonces, este hombre tenía en la mesa el juego de dominó, y es ahí donde al atardecer la mayoría, por ejemplo, un tal Ramón Bonguán, Antonio Muñanmaba y otros hombres ilustres cuyos nombres me reservo, al encontrarse cuando Paco Maqueda le dice: mira, ¿cómo es posible que ustedes a la vez jueguen el dominó y más tarde también os encuentro en lugares donde se van jugando el ACO? Este juego me gusta. ¿Cómo podría yo conocer el mejor entre todos? Entonces Antonio Mañana, yo le voy a encomendar organizar una competición que lo va a financiar la empresa Paje Ibérica, cuyo dueño era el director del mismo y fundador de la misma empresa, era Francisco Maqueda. Este hombre viene, y como vivía también en Los Ángeles, se contacta conmigo y dice: vamos a organizar una pequeña competición. Vete rápido a Elangema, notifica a los de ahí, a Lamper, para que desde cada uno de estos lugares se organice una competición donde se va a seleccionar a unos cuantos para ir a encontrarse con los demás en el Centro Cultural Español de Ecuatoguineano. Entonces se llamaba Centro Cultural Ecuatoguineano, aquí mismo donde estamos ahora. Los barrios hicieron unas eliminatorias previas, y entonces, llegado un gran día, y empezaron aquí a hacer las eliminatorias. En ese momento el premio era de 100.000 francos CFA. Subcampeón cogía 50.000. ¿Y por qué? Porque efectivamente era el año en que acabamos de empezar, utilizamos por vez primera el franco CFA. El franco CFA entra en Guinea Ecuatorial el día 1 de enero de 1985. Y entonces, a mediados de enero, tener 100.000 francos era como hablar de 500.000 hoy en día en el bolsillo. Es así como nace la primera competición. En 2003, ya separados los centros culturales, a lo largo de esa trayectoria no está siendo claro el tipo de sistema de juego a elegir, porque venimos con variedades de juegos según el estadio en el que uno se iba a encontrar a los demás. Si yo me iba a Lamper a jugar,
los de Lamper van a decir que no, aquí vamos a jugar Ebu. Y vas a el Angema, otro te dice, no, vamos a jugar el Ondaf 9. Aquí apenas se mencionaba el Onquem ni el Angüem, que ya viene recogido en el reglamento que escribimos también del juego de Acon, que prácticamente ya no se ve ni siquiera dónde se va jugando, ya desapareció. A partir de 2005 empieza surgiendo todas estas tonalidades sin ninguna manera clara de definir el juego. Hasta hace bien tiempo se empieza a abordar el tema de PEM, que es un sistema rígido, así es como lo escribo en el reglamento. ¿A raíz de qué? A raíz de que los dignos representantes de esta trayectoria de juego, por ejemplo, Agapito Na, Miguel Abanson, Santiago Dumokoko, muchos le conocerán, es el primero que va a venir aquí a sumarse con Miguel Abanson, Agapito Na. Solo aquí estoy hablando de una persona que ha fallecido entre los tres que menciono, es Miguel Abanson, ya falleció hace bien poco. Miguel Abanson era defensor a ultranza de Ondaf 9, mientras Agapito Na se oponía y decía que mira, el mejor sistema de juego es el Onquem, y era difícil de salir de Onquem a Ondaf 9. Ya iba quedando obsoleto poco a poco el Ebu. Solo hay que jugar para que ustedes comprendan estos sistemas que voy explicando, porque a vuelo de pájaro, tal como voy, va a ser difícil de ser asimilado. Entonces, con la ley, el decreto número 101/1997 de fecha 2 de octubre, por el que se reconoce la participación de personas físicas y empresas, personas jurídicas, apoyar todo tipo de iniciativas sobre el juego o deporte. A partir de ese momento, la gente empieza a involucrarse para encontrar una salida noble y así encontrar una alternativa. Pero seguía siendo problema porque no acababan de llegar a un acuerdo de el modo de juego a jugar. Ya llegado en 2006, en uno de los viajes de nuevo que viene Sanaquí en Malabo, encuentra en la farmacia Los Ángeles, había una casa de la palabra ahí, y sigue viendo a la fecha de hoy. Ahí es donde se concentraban toda esta gente para seguir el juego tal como venían jugando. Este debate que surge entre ellos se asienta a la base de la práctica del Onquem. Desde ese momento, en 2007, elaboramos el primer reglamento de juego. Precisamente, habiendo ya un reglamento, no podemos seguir hablando de Acon como juego tradicional. Es verdad que ha venido de nuestros ancestros, pero como claro, está reuniendo las características que tiene un deporte, entonces es evidente que se pase, haya una transición, y de hecho ya estamos en la transición de transformarlo de juego a deporte. Pero hay virtudes, hay hechos concretos que demuestran la diferencia que tenemos entre el juego y el deporte. El juego siempre se ha caracterizado como una actividad espontánea, falta de reglas, a veces sí, a veces no, sus reglas son flexibles, cada uno arbitrariamente lo maneja a su criterio, y entonces este es el juego. Y el Acon, sin embargo, no se manejaba las reglas de forma arbitraria, o eran porque los dos protagonistas son los que acuerdan el modelo a seguir.
mira, vamos a jugar un Cuem. No, yo no juego Ebú, yo juego un Cuem. Entonces, si están de acuerdo, empezáis a jugarlo. Por tanto, no podemos compararlo con el juego donde prácticamente los juegos siempre no están definidos aquí, como vemos, con una regla, con una estructura, con unas normas rígidas que exige el debido cumplimiento. Y además los juegos no tienen espacio y en el tiempo. Siempre poder jugar, incluso yendo al río, jugamos. Había unos que saltan de una roca a caer en el río, es un juego. Vamos a ver quién sabe subir, vamos a ver quién sabe bajar. Todos estos no tienen norma, simplemente por inspiración, por deseo en un momentáneo de un colectivo. Pero sin embargo, ACON siempre lo vas a encontrar en un lugar. Siempre en un lugar, en un foco concreto donde la gente se concentra. Vas a otro barrio, no lo vas a encontrar en cualquier lugar del barrio, siempre lo vas a encontrar en un lugar. Lo que significa que eso lo identifica, lo caracteriza como un juego que tiene un espacio concreto de llevar su actividad. Ahora bien, la gente que va a jugar ya lleva claro, conociendo el reglamento, ya conoce que saben jugar, porque es la regla general. Todo el mundo sabe jugar a Con, pero lo único que va a diferir en ese tipo de momentos es que este va a decir que yo juego con DAFMB, el otro va a decir que yo juego Ebú, el otro va a decir... Cuando llegamos a elaborar el reglamento, a eso estoy yendo, es cuando hay un acuerdo a nivel de Malabo, donde se determina que a partir de ahora vamos a jugar un Cuem a nivel de las competiciones. Todas las competiciones que se desarrollan a partir de este momento, sobre todo, era en el Centro Cultural Español, Centro Cultural Ecuatoguineano. Las competiciones que han llevado a cabo recientemente, todas aplican la regla de Cuem. ¿Por qué? Porque hemos dado cuenta que ACON es deporte, porque el deporte tiene unas reglas concretas. Y después, ya no es juego tradicional, porque un juego tradicional es practicado por un grupo localizado en un poblado concreto. Pero el caso de ACON no es así. El ACON se juega en Guinea. Y no solo eso, ya puedes encontrar en Guinea un chico anobonés participando en la competición, un chico Bichio, un chico Cumbe. Por ejemplo, en Bata tenemos a un tal Bichaca, es un Cumbe, pero campeón varias veces de las competiciones regionales, provinciales y distritales. Misonle, un chico Bichio, campeón en la época, los franceses llaman a l'époque, en 1987-88, llegó a ser campeón de ACON, donde había fan y grandes jugadores. Este mismo papá, Okokoa, estaba presente en esa competición y perdió. Perdió. Y entonces, una generación de jóvenes, que aquí tengo dignamente que reconocerlo, empezaron a sumar. Por ejemplo, en Bata tenemos a un tal papá d'Anglais, Benasio José Ngemamba, Nanguinde, un chico de madre Bichon, y siempre estaba al día cuando vamos organizando esas competiciones. Donc, la patience, c'est le maître mot quand on joue au Songo. Et ce n'est pas seulement le Songo, cela touche tous les aspects de la société. Tout ce qu'on fait, nous devons avoir de la patience en disant « Ok, je ne vais pas m'empresser, je calcule pour que plus tard, je sois au-dessus, que je puisse gagner ce que je suis en train de chercher. » Et le Songo, c'est quoi? Quand on joue, ce n'est peut-être pas une valeur en tant que telle, mais c'est un élément important dans la vie. La concentration, il ne faut pas être dispersé lorsqu'on joue. Parce que si on est dispersé, on a facilement, je dirais, la chance, entre guillemets, d'être dévancé par l'adversaire. Et c'est pour cela que
nous qui jouons au Songo, lorsqu'on est en train de jouer, on est comme dans une bulle. Parce que même si on vient vous dire que votre papa est décédé, tout de suite, vous n'allez pas vous rendre compte de cela. C'est plus tard. Même on vous fait cette annonce, on vous dit, ah, laissez-moi, il voudrait déjà me gagner là. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a une nouvelle hyper importante qu'on vient vous donner parce que vous êtes très concentré. Et c'est le Songo qui fait développer cela. Donc c'est quelque chose d'assez important. Dans le milieu, je suis enseignant, dans le milieu de l'éducation, on demande aux étudiants d'être concentrés pour mieux assimiler les leçons, les cours qu'on leur donne. Donc c'est quelque chose d'important. Et en dehors de ça, il y a, je dirais, deux valeurs qui sont aussi très importantes. L'humilité. Dans le jeu de Songo, on trouve, par exemple, dans mon club de Songo, il y a toutes les catégories sociales. Vous trouvez des profs d'université, vous trouvez des ingénieurs, vous trouvez des médecins, vous trouvez des officiers supérieurs de l'armée, vous trouvez des petits commerçants des rues avec charrettes. Mais quand vous êtes dans le club, vous jouez, il n'y a plus de classe sociale. Tout le monde est égal. Et comme joueur, mais il y a même des situations où on va juste reconnaître que tel est le grand champion. Je vais vous raconter une anecdote. Dans mon club, il y a un colonel et un caporal. Un jour, dans nos multiples championnats qu'on organise, le colonel et le caporal jouaient. Et le caporal était très fort. Il a humilié tellement le colonel et il lui a dit que demain, lorsqu'on va se retrouver au quartier général, il faut que tu dises aux autres que c'est moi le nouveau colonel et que j'étais dégradé et c'est toi maintenant le caporal. On a tellement rigolé, mais sous d'autres lieux, ça ferait un gros problème. Mais à la fin, le colonel lui a dit « Ok, merci mon colonel ». Il appelle le caporal « Merci mon colonel ». Et il a donné à voir à tout le club pour dire que, vous voyez, le colonel est vraiment très fort. Je me plie, j'accepte d'être son caporal. Vous voyez, c'est l'humilité. Et ce n'est qu'au Songo, par exemple, qu'on trouve ce genre de choses. Et il y a une autre valeur qui est développée au niveau social, la solidarité. Les joueurs de Songo, quand ils sont dans leur petit groupe, ils sont hyper solidaires. Quand un d'entre eux a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, les autres l'assistent pour dire que notre frère est dans telle situation, il est dans la joie, on va fêter avec lui, il a perdu un membre de la famille, il est malade, on va l'assister. C'est quelque chose d'hyper important et c'est beaucoup plus dans le Songo qu'on vit ce genre de choses. Donc, et d'ailleurs, nous retrouver ici pour cette rencontre organisée par nos amis de la Guinée équatoriale ici. Et l'organisation, justement, de cette rencontre a relevé un peu cet aspect solidaire qu'il y a entre les joueurs de Songo et l'esprit de Songo. Donc, c'est quelque chose même qui pourrait être, je dirais, copié par les États. Les gens qui nous gouvernent, ils devraient donc aussi avoir toujours cela en tête. Nous devons être solidaires. Et ça, le Songo, c'est un très bon moyen pour développer la solidarité. Je ne vais pas empiéter sur d'autres grandes utilités du Songo. Mes amis du Gabon vont par exemple parler de l'aspect éducation au niveau pédagogique. D'ailleurs, ça touche énormément cela. Le Songo a une très grande importance à ce niveau. Et nous avons dans notre pays, au Cameroun, un mathématicien, Serge Mbargaouna, qui a fait son mémoire d'ingénieur à Lille, en France, sur le jeu de Songo. Et il a développé, il a monté des logiciels de jeu de Songo avec des formules mathématiques
Il y a par exemple le système des bidois. Comment, quand vous calculez le nombre de pas que vous avez la chance de gagner votre adversaire. Et c'est avec une formule mathématique. Quand quelqu'un sait, tu sais que lui, il a 9 pas et moi, j'ai 8 pas. Donc, si je vais développer des choses à la normale, il va me gagner. Vous trouvez une stratégie et c'est des formules mathématiques. C'est des choses donc qui peuvent s'apprendre, même au niveau universitaire, au niveau des lycées. C'est des choses hyper importantes. Nous, Africains, nous avons l'habitude de copier les autres en croyant que ce qu'ils ont développé est souvent meilleur que nous. Il y a des gens, je vois des Africains qui essaient de se développer pour jouer au jeu d'échecs. Et quand je vois que nous avons le Songo de façon stratégique qui pourrait être largement supérieur au jeu d'échecs, je dis mais qu'est-ce qu'on va foutre avec les échecs alors que nous avons quelque chose qui est meilleur que le jeu d'échecs? Donc, il faut qu'on donne de la valeur à nos éléments culturels parce que ce ne sont pas les autres qui vont venir dire que « Ah, ça c'est hyper important ». Tout au contraire, ils voudraient même nous adoucir, nous endormir afin d'oublier notre patrimoine que nous avons toujours eu et que nous devons garder. Voilà pourquoi des rencontres comme celle-ci pour parler du jeu de Songo sont effectivement très utiles. Ça nous met en éveil. Nous sommes désormais armés, nous sommes outillés pour dire mais c'est hyper important ce que nous faisons. Ne perdons pas cela. Initions nos enfants à connaître le jeu de Songo. Au départ, le jeu c'était beaucoup plus pour les hommes lors de l'apprentissage de la guerre. Parce que dans la société Ekan, les femmes ne participaient pas à la guerre. Mais à l'époque moderne où on constate que le Songo peut développer des valeurs qui sont au-dessus des genres. Ça veut dire que même les femmes, on devrait les initier. Les mathématiques et autres qui sont là-dedans, on devrait donc avoir des choses vues dans ce genre-là. Et je vais terminer là-dessus en disant que le Songo, c'est un patrimoine très important pour les sociétés Ekan. Et faisons pour tout. J'étais content d'écouter le ministre d'État tout à l'heure. Et hier, on l'a rencontré qui nous disait que je ne suis pas seulement le ministre d'État de la Culture, je suis un excellent joueur de Songo. Donc, nous ne devons pas être là sur le plan théorique, essayons d'être aussi même pratiques, parce que c'est notre culture à nous. Et je crois que c'est Fabiola qui va nous donner l'importance de ces patrimoines que nous devons garder. Je vous remercie. Voy a hablar en español y agradecer al doctor Kendi por pasarme la palabra después de su magistral presentación. Excelentísimas autoridades, queridos amigos de Gabón, de Guinea Ecuatorial, de Camerún y de otros países, me presento primero. Soy Fabiola Icó, fundadora y directora del CIPCA. El CIPCA es el Centro Internacional para el Patrimonio Cultural Africano. Es un centro de arte que he fundado con unos amigos en Yaoundé, Camerún, y que consiste en desarrollar proyectos que puedan ayudar a pensar, a reflexionar en torno a la dinamización del patrimonio y de la cultura artística y lingüística y archivística de los archivos. Tenemos también como aspiración el apoyar las iniciativas valiosas en materia de patrimonio, y es el motivo por el que estoy aquí representando al CIPCA aquí en Malabo hoy desde hace 3 días para, en la medida de lo posible, mostrar nuestra solidaridad hacia el AEGA,
la Asociación Ecuatoguineana de ACON y la iniciativa de esta primera conferencia sobre el Songo y el ACON. Es un honor realmente estar aquí para representar el CIPCA. Es un honor poder asistir a esta eclosión, este desenvolvimiento de una iniciativa tan innovadora en materia patrimonial, porque hay que decir que reunir a actores culturales en la subregión, incluso en un mismo país, para que trabajen juntos, es un verdadero desafío en la hora actual. Y que el señor presidente de AEGA, el Emilio Becuy y su equipo consigan con la gran colaboración de Generación ECAN, su presidente Desiré Meva y su equipo, reunirnos hoy, estos días, para trabajar sobre un patrimonio tan importante, es realmente una hazaña. Y yo espero, gracias a este alento que está desenvolviéndose y gracias al apoyo de los políticos, de los poderes decisivos, que esta iniciativa dé resultados en nuestras poblaciones que necesitan estas iniciativas. Por esto yo voy a dar como un testimonio de lo que comprendo, cuál es la fuerza patrimonial de este proyecto y en qué podría radicar la patrimonialización del ACON y del Songo. Patrimonialización, o sea, la conversión en patrimonio, porque el caso es que tenemos un juego aquí que tiene muchas dimensiones, una dimensión popular, lo estaba diciendo antes el profesor Vicente Nzue, mucha gente de todas las clases sociales juega al ACON, pero no se muestra como un patrimonio, o sea, no hay una forma estructurada de valorarlo. Este juego tiene una dimensión erudita, pero según lo que comprendo, todavía hay pocos estudios científicos al respecto que permita comprender y formalizar estos aspectos eruditos. Entonces, tenemos aquí un tesoro que podría nombrarse también como un yacimiento. Hablemos como los geólogos que van a excavar para encontrar gemas, piedras preciosas que luego van a enriquecerlos. Estoy utilizando aquí una metáfora de un sociólogo francés que se llama Luc Boltanski, porque a veces, al contrario de lo que decía el compañero antes, hay que escuchar a los sabios, sea cual sea su país de origen. Y los sociólogos aportan muchísimo a la cuestión patrimonial. Entonces, podemos considerar que el ACON es un tesoro, un yacimiento transmitido desde el pasado que nos puede permitir a todos enriquecernos y a todos los niveles. Porque el caso es que actualmente se trata de un patrimonio que se podría decir desactivado, porque existe, se practica, pero no se valora realmente a todos los niveles en los que se deberían. ¿Cómo activar? ¿Cómo despertar este patrimonio? Es la misión que se proponen muchas iniciativas como la nuestra en Camerún y muchas en Europa también. Porque, como lo explicaba muy bien el doctor Kendi ahora, su trabajo permite comprender el juego de ACON en los valores que promueven los que juegan al ACON. Nos obliga también a resituar este juego dentro de su entorno histórico y social. Porque el juego del Songo revela rasgos culturales que sobresalen
de nuestra cultura fanbeti. Otro sociólogo francés, teórico de la educación física, afirmó que en francés le jeu de chaque société s'exprime par ses jeux. Alors, es decir, que el yo de cada sociedad se expresa a través de sus juegos. Y yo creo que aquí estamos exactamente en este tipo de sugerencias, porque el ACON no es solamente una diversión, un entretenimiento. En Camerún, en Gabón, en Congo, en Guinea Ecuatorial. Es algo que hay que volver a apropiarse como un conocimiento, como un savoir-faire ancestral. Hay que reforzar el dinamismo y la valorización de la CON, y es el proyecto, es el objetivo del proyecto del AEGA y de su equipo. ¿Cómo se podría hacer? Ha habido una propuesta antes, se ha hablado, por ejemplo, de reapropiación digital, según el señor Venanzue Ntougou de Generación ECAN, o según el profesor Vicente Nzue y otros investigadores. Esto es una pista experimental muy interesante e innovadora para que este juego pueda ser integrado por las nuevas generaciones, por ejemplo. Pero es una de las pistas, numerosas pistas que existen. Yo quiero recordar el contexto general que podemos describir como actualmente la existencia de una difusión hegemónica de los deportes y de los juegos que opera a la escala planetaria. O sea, siempre se valoran los mismos juegos, los mismos deportes, gracias a organismos muy potentes y adinerados. Esto consiste, según los sociólogos, un factor de amenaza que pesa sobre los juegos dichos tradicionales. Porque estos juegos tradicionales son ni más ni menos que testigos frágiles de un patrimonio en peligro. En la sociedad, el antiguo rector de la Universidad de Yaoundé 1, Maurice Aurélien Soso, afirmaba que nuestras sociedades postcoloniales están en pérdida de referencia, perte de repère. Y por lo tanto requieren de una valoración nueva del patrimonio tanto material como inmaterial. Por consiguiente, la iniciativa de valoración de la CON podría ser la ocasión para contribuir a esta patrimonialización. O sea, esta forma de ir a buscar en este yacimiento del pasado con el fin de enriquecer a las personas, enriquecer las economías, enriquecer las aldeas que se están vaciando, etc. En Camerún, por ejemplo, puedo dar el ejemplo del país en el que trabajamos, obramos. El Estado camerunés impulsó una dinámica patrimonial desde los años 90 a través de unas conferencias internacionales sobre la cultura. Y de esta consulta general sobre cultura surgieron nada menos ni más que un Ministerio de Cultura, un Museo Nacional y también unos departamentos de formación artística y patrimonial, como por ejemplo el Departamento de Arte y Arqueología de Yaoundé 1, primero, la Facultad de Bellas Artes de Nkonsamba, el Instituto de Bellas Artes de Fumban, el IBAF, del que yo soy miembro
del comité de dirección como asesora patrimonial. Y de hecho, nosotros en el CIPCA solemos recibir a los estudiantes de estas instituciones para ayudarles a hacer prácticas en el terreno acerca de cuestiones patrimoniales. Y esta voluntad política está preparando, está permitiendo pues valorar, acoger, conservar todo este tesoro artístico y cultural que tenemos en Camerún. Y yo creo que allí hay algo que está pasando muy positivo en el país vecino y que merece nuestra atención. También a nivel más local se observa en Camerún un dinamismo, una dinámica muy particular que radica en las chefferíes a nivel más local. Los jefes locales, los reyes de las comunidades camerunesas están organizando unos festivales que permiten poner en honor, por ejemplo, un rito tradicional como el Nkak entre los Batufam, en el Palacio Real Batufam, que permite valorar el Ngón entre los Bamun, y estos eventos reúnen a miles y miles de personas cada año y valoran realmente estas tradiciones sin que se conviertan en folclore. Hay que subrayar este aspecto. Por lo tanto, a partir de dicho todo esto, yo estoy convencida de que la iniciativa sobre el ACON podría dar paso a un trabajo sobre esta herencia, hacerlo pasar de una herencia durmiente a un patrimonio activo, estimulando la capacidad de los actores para apropiarse la historia de este juego, por ejemplo, movilizando el público nacional, subregional e internacional africano alrededor de este juego. Y las consecuencias podrían ser absolutamente inestimables, como por ejemplo volver a dar vida a unas regiones de la cultura Fang Beti, en la que ya no pasa casi nada, de la que la gente huye porque no ve interés en crear una dinámica económica, salvo la agricultura. Podrían ser realmente, por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hacen en Europa? Pues para dar vida, hacer branding de un sitio, recogen las informaciones culturales de este sitio. Dans notre organisation, on a préféré que Venant commence et moi je vais finir. Donc Venant, je donne la parole. Bonjour à tous. Nous avons prévu un diaporama, petit diaporama que nous allons suivre sur écran géant. Je vais demander au technicien s'il peut bien nous diffuser, cela sera vraiment bien pour tout le monde. Merci. Allez. D'accord. Voilà un peu, en gros, comment ça va se structurer notre exposé, notre présentation. Nous allons d'abord nous présenter. Après, nous allons présenter le sujet qui est le son. Nous allons parler des mathématiques dans le son. On va parler de la structuration du son au Gabon, ça veut dire l'expérience gabonaise en la matière. Et nous allons terminer effectivement par une conclusion. Ce sera un exposé. Nous avons prévu 20 minutes et nous comptons respecter dans les 20 minutes. Allez. Moi,
je suis un tout venant, je suis Essabzan de père et je suis Essandone de mère. Je reviens de Bitam au Gabon. Je suis ingénieur de formation, promoteur culturel, écrivain. Je suis attaché de recherche au Ségarest à Libreville. Le Ségarest, c'est le Centre gabonais de recherche en éthique et santé. Donc, les questions en santé me touchent également. Je suis également fondateur de l'ONG Génération Ekan, que vous voyez. L'ONG Génération Ekan est née en 2015 et c'est ça qui promeut le savoir scientifique de nos traditions. Et pour cela, nous avons également écrit des ouvrages. Je suis écrivain, j'ai écrit 7 livres, donc 2 sur le son. Vous aurez la possibilité de les visiter dans les stands à la sortie de cette conférence. Allez. Autour du Songo, comme vous voyez ici, un beau son. Lorsqu'on parle du Songo, on parle des éléments du son, tout ce qui compose le son. Nous avons dans un premier temps un be qu'on appelle le tablier, un le qu'on appelle joueur, le pion. Nous avons également les granges, et quand on a récolté les pions. Nous avons le sens, nous avons manda les cases, nous avons fa, ça veut dire la rangée, nous avons eto, la chaise, nous avons nye, la limite, et nous avons effectivement mobo, les pieds que nous voyons en bas. Lorsqu'on a dit tout ça là, on est en plein dans le son. Si un élément manque, le son ne peut plus se jouer et ce sera vraiment regrettable. Balai. Maintenant, qu'est-ce que le son? Aujourd'hui, on appelle le son, mais c'est la même chose. C'est ce que les anciens ont dit. Les anciens ont dit ça tout à l'heure. Donc, parler du son, effectivement, c'est parler d'un jeu de société, d'une culture, d'une tradition mathématique, d'un sport cérébral du peuple Ekan. En gros, c'est le nom que nous, les Ekans de la sous-région, donnons à ce jeu de sémailles, africain. Nous disons également qu'il renferme beaucoup de systèmes, mais celui que nous, au Gabon, nous promouvons aujourd'hui, c'est l'Ompem. Pourquoi l'Ompem? Parce qu'après les études scientifiques que nous avons menées dessus, on a conclu que l'Ompem, c'est le système le plus scientifique, le plus coriace et le plus cognitif de tous les systèmes. C'est pour cela que, comme nous, les Ekans, on aime bien aller là où c'est plus dur, parce que c'est dans la dureté qu'on réfléchit et qu'on harmonise les règles. Donc nous promouvons l'Ompem au Gabon. Et nous avons également détecté que dans le son, il y a un langage. Et pour faire la science, nous avons justement besoin de ce langage. Notre langage du jeu, c'est la langue Ekan, qu'on appelle aussi dans la sous-région Mozona, les paroles sacrées ou encore les paroles de Dieu. Et à côté de cette langue qui nous permet effectivement de tirer la science qui est dans nos traditions, nous avons également remarqué que nos traditions africaines sont très mal connues, non enseignées, elles butent face à la standardisation des enseignements importés. Ça veut dire que l'Europe nous enseigne des choses et nous impose également ces choses-là. Nous les consommons comme si c'était des vérités. C'est comme si c'était Dieu qui a créé ça, ça doit être comme ça. Nous, Africains, on doit juste consommer. On ne doit pas dire non. Donc on a pensé que à partir du moment où on a la langue, on a la science, on a les traditions, on a les jeux, on peut également dire non quand c'est mauvais, bien quand c'est bon. Et dire à l'autre, ce que tu me dis n'est pas vrai. Voilà ce que mes anciens m'ont appris, voilà ce que je pense. Après, maintenant, la question c'est comment enseigner ça dans les milieux éducatifs? Allez. Avant d'enseigner quelque chose dans le milieu de l'éducation, dans les systèmes éducatifs, il faut d'abord voir ce qu'on appelle l'historicité. Et l'historicité répond à des datations. Ça veut dire que le tablier que vous voyez a évolué à partir des trous qu'on a fait dans le sol. Les anciens ont dit ça dès le départ. Les trous qu'on a fait dans le sol répondent à une ère. C'est l'ère de la sédimentation du génie humain. C'est là la sédimentation du génie humain. Après cette ère, nous sommes entrés dans l'ère des outils. Et là, on a vu des tabliers qui ont été faits en bois, en roseau, en pierre, en os. Parfois, on gravait le tablier sur les ossements. Et là, on est à peu près dans les 25 000 ans avant Jésus-Christ. Après, au fur et à mesure que le monde évolue, nous sommes entrés dans l'ère métallurgique. Et là, on a eu des tabliers qui sont en bronze, en cuivre, en fer. Nous sommes à peu près dans les années 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et effectivement, nous sommes
nous avons eu un premier jet qu'on appelle le SNE. Ça a été joué par les Africains anciens. Et c'est à travers ce SNE qu'est né ce qu'on a appelé les échecs aujourd'hui. Si on continue comme ça là, nous sommes toujours dans la migration ou encore la pérégrination du peuple écan. Nous avons maintenant l'ère du Cameroun forestier. C'est le grand... Il y a un exposant qui a dit ça tout à l'heure, mon frère Guinée équatoriale. Il a appelé cette zone, je ne sais plus, Ndalamé ou quelque chose comme ça, là, le grand bassin du Cameroun forestier. Donc, lorsque nous entrons au Cameroun forestier, nous avions, à partir d'Engon, le zinc, nous avons fait les tabliers, le bois, les roseaux. Bim, 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 les anciens tabliers, bim, 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 hein, bim, bim, bim. Donc, et nous sommes dans les années 1300 à peu près. Après ces années de grandes forêts, eh bien, nous sommes rentrés dans les années de la modernité, à peu près dans les années 1900-2000. Et de 1900-2000, on a eu ces tabliers qui sont en bois, mélangés du PVC qui est un plastique. À partir du moment où on enseigne maintenant le son dans les milieux de l'éducation, on a pensé qu'on peut aujourd'hui fabriquer d'autres tabliers. Et c'est justement ce qu'on a appelé, dans la lutte de la préservation de l'environnement, on a mis les applications numériques et on a également des jeux en ligne. Ça veut dire que nous, quand je dors la nuit ou encore quand je n'ai rien à faire, comme je dis au ministre hier, moi, il y a le son, il y a moi, il y a Malabova, au Gabon. Et depuis que nous sommes ici, nous, on joue la nuit. On joue. On va vous expliquer. Si vous avez des téléphones Android, on va vous installer les applications, le son, comme ça, ensemble, nous allons tous jouer. Allez. Voilà le sujet qui m'intéresse. Je vous ai dit qu'il n'a pas eu le son. Je suis enseignant de son au Gabon et on me paye pour ça. J'enseigne. C'est mon métier. J'apprends le son. Donc les mathématiques m'intéressent très bien. Et lorsqu'on parle des mathématiques, tout de suite, on parle d'un langage. Un physicien est un scientifique, mais lorsqu'un physicien parle, un gynécologue et un physicien n'ont pas le même langage. D'accord? Un chimiste et un biologiste n'ont pas le même langage, et pourtant ils font tous les mathématiques. Donc, il faut d'abord penser le langage du son pour faire la science. Et le langage du son, c'est Mozona ou encore le langage écran. Après, nous allons dénombrer les chiffres importants. Ces chiffres qui sont très importants pour nous dans le son. Tous les chiffres sont importants, mais il y a des chiffres ciblés qui sont pour nous les chiffres très, très, très importants qui déterminent la vie d'un être humain et ses mouvements dans la société. Nous avons donc le chiffre 1 en bas qui renvoie au créateur, à l'unité de mesure, parce que un son c'est 1 mètre dans l'unité de mesure. Il y a un kilomètre. Au 5 mètres. Après, nous avons le chiffre 2, le DOS. Le chiffre 2, c'est le nombre de rangées et la configuration des villages, la configuration des maisons dans les villages écans. Ça renvoie également à la dualité, comment le monde a créé, comment Dieu a créé le monde. Famille Minenga, Zobiasi, Pata 2. Nous arrivons maintenant au chiffre 5. Mozart tout à l'heure a renvoyé le chiffre 5 à une très très bonne connaissance, très enrichissant. C'est très bien, c'est comme ça qu'on développe la science. Le chiffre 5 nous permet également de parler du nombre de pions, de l'unité comptable. Parce qu'au son, balana, fongo, ezan. C'est l'unité comptable du jeu. Ça nous permet effectivement de dire également que le chiffre 5 renvoie à la main, les 5 doigts de la main. Ça veut dire que ça se complémente. On doit être l'unité, les 5 pays, les 5 sens. Les 5 sens, c'est le chiffre 5. Et quand on joue au son, effectivement, on développe tous ces sens. Tous ces sens, c'est pourquoi c'est cognitif. Après le chiffre 5, nous arrivons au chiffre 7. Le chiffre Zamba, c'est le nombre de cases, les jours de la semaine, les 7 planètes, les ouvertures de la tête. Et on m'a dit, c'est true. Donc ça renvoie un peu à 7. Ça renvoie également aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça renvoie aux 7 notes de musique. Et effectivement, ça renvoie au chemin vers l'élévation. Parce que ça fait 7 jours de la semaine. Et quand on parle de 7 jours de la semaine, on dit souvent que
Après, Dieu s'est reposé et le jour-là est sacré. C'est très important. Continue. Voilà, en gros, dans les mathématiques, on dit que lorsqu'on joue au son, et on va le son, quand tu fais un coup direct qui tombe dans la case de ton adversaire, l'équation, on s'écrit comme ça. Première équation. Et lorsqu'on va tracer la droite, c'est la première droite en haut. Pour les mathématiciens, on appelle ça la fonction affine de degré 1. D'accord? Donc, à partir du son, on peut tracer ça. On peut étudier ça. Lorsqu'on prend maintenant les pions dans une case, on fait le tour. Par exemple, la case 15. Et on va où à 15? Je vais bouffer l'autre. Quand je lance 15, je fais un premier tour à 13. Après, je recommence chez l'autre. Et quand je viens faire, donc, c'est l'équation numéro 2. On appelle ça les polygones du second degré. Et lorsqu'on va tracer la coupe, eh bien, ça va faire ça. La concavité est tournée vers le haut. Parce que c'est toi qui gagne. Oh, a dit mon bord. Mais la concavité est tournée vers le bas. Quand l'autre te bouffe, ça veut dire que tu perds. Et c'est grave quand tu perds. Bon, moi, j'aime pas perdre. Moi, j'aime bien gagner. Après, mon frère Serge Mbarga et Ona, il faut le dire, c'est lui qui a fait les premiers dénombrements dans le son. C'est mon frère camerounais qui a fait ça. Parce que lui, il a fait son doctorat sur le sujet son. Donc, il a compté les dénombrements. Il a fait la première application de jeu. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On peut faire les suites, les matrices, les programmations à partir des informatiques. Allez. Maintenant, Mazia, madame, je vais juste vous montrer 2 vidéos. On peut cliquer la première à droite, bleue. Allez. Là-bas. Clique là-bas. Clique dessus. Voilà. Le son est d'abord une science et la science peut être enseignée dans les milieux de l'éducation. Nous avons remarqué que pour enseigner nos traditions dans les milieux collégiens, il faut les codifier. La codification répond à un processus. Le processus voudrait d'abord que nous sortons de l'oralité pour matérialiser, ça veut dire écrire. Donc nous avons écrit le premier ouvrage pour que le monde entier sache que le Songo existe. C'est notre premier livre qui parle de l'histoire du Songo, la jeunesse, les transformations et les ambitions, c'est-à-dire les objectifs qu'on nous sont fixés. Nous avons élaboré ce club de Songo pour vulgariser le jeu de Songo et aussi pour sensibiliser la majorité des enfants au jeu de Songo. Donc depuis l'année dernière, nous avons mis en place ce club de Songo pour pouvoir montrer aux enfants comment on peut acquérir des stratégies mathématiques et des stratégies de combat à travers le jeu de Songo. Beaucoup assimilent les règles du jeu. L'année dernière, nous avions un nombre limité d'élèves et cette année, ce nombre s'est élargi. Donc nous pensons que le jeu, de plus en plus, accueille beaucoup de curieux d'abord au départ, mais en même temps, ceux qui ont vu l'avantage de pouvoir apprendre à travers le jeu. Donc on voit l'adhésion de beaucoup d'élèves au fur et à mesure que nous avançons dans la vulgarisation depuis 2 ans. Le Songo, ça apprend vraiment bien à compter. La réflexion y est aussi. Et même si ça prend parfois quelques heures de pause, c'est très bien. Venez jouer au Songo, c'est bien, c'est fait. C'est un très très bon jeu, intéressant et qui fait réfléchir. Il faut réfléchir pour avoir la tactique et gagner à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le lycée français. Le lycée français au Gabon. Mais il y a 2 établissements comme ça. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, ils jouent au son. Ils peuvent également vous parler du son. Mieux, ces enfants que vous avez vus là, ils parlent aussi la langue. La langue. Parce qu'ils ont bien et son bien et font comment asa aoule sama. Et n'a pas de bovoana wakaye son. Mais waye font comment bien. Ça fait que les enfants aujourd'hui, non seulement jouent au son, les enfants aujourd'hui parlent aussi notre langue. Et c'est comme ça qu'on va à la conquête des autres. Abimamban Mambele. Et d'aller. La deuxième vidéo, s'il te plaît. Et vidéo, voilà. Et là, c'est l'application avec les téléphones. Merci beaucoup. Comme j'ai dit à mon petit frère Emilio,
Je suis très content que l'AIGA soit mis en place, Association équato-guinéenne de Songo. Vous voyez, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est ensemble que nous allons faire ça. Personne ne va rester. Personne. Et ce sera bien. Merci. Je vais passer la parole au président Meba. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, ancien directeur général adjoint. Maintenant, par rapport au Songo, le président de la Fédération gabonaise de Songo depuis 2012. Il faut dire que je suis dans le monde du Songo depuis plus de 30 ans. Parce que même étant lycéen, j'organisais déjà des petits tournois avec ma bourse. Je mettais 2000 francs et les enfants jouaient. Donc c'est une passion, c'est une longue histoire. Il y a quelqu'un qui a dit ici qu'au Songo, on doit être humble parce qu'il y a toutes les couches de la société qui s'y retrouvent. Et c'est vrai. Non? Voilà, donc on va vous expliquer un peu la démarche qu'on a suivie au Gabon pour mettre en place notre fédération. On va aussi voir quelles ont été les difficultés qu'on a rencontrées, parce qu'il y en a. Il y a des difficultés. On va voir les perspectives et à la fin, une petite conclusion. On commence par le contexte. Le contexte, bon, on a donné quelques chiffres. C'est pour vous dire que 3 Gabonais sur 4 vivent dans les villes. Et il y a 70% de jeunes à peu près dans cette population-là. Donc c'est vraiment un vivier important. Il y a beaucoup de joueurs au Gabon. Ils sont des milliers. Ceux qui jouent vraiment de manière assidue dans les clubs, un peu partout, bien chez eux, tous les jours, ils sont au minimum 2000. Mais il y a beaucoup plus que ça qui jouent. Alors, il y a quelqu'un l'a dit aussi avant moi. Ce qui embête, c'était que au Gabon, on considérait le Songo comme un koyeles. Quelqu'un l'a dit, c'est-à-dire un jeu pour des gens qui n'ont rien à faire, des gens oisifs. Et ça, c'était mauvais parce que il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui jouent au Songo, mais ils jouaient sans beaucoup de conviction, sans avoir une vision par rapport au jeu. Il y avait des clubs existants, mais il n'y a qu'un seul club qui était déjà légalisé, un seul. Il s'appelle Kaman. On a un très grand joueur au Gabon. En fait, c'est un génie, Vivi. Parce que dès l'âge de 8 ans, à l'école primaire, Vivi battait déjà son instituteur, donc son maître, depuis l'école primaire. Et jusqu'à présent, c'est un joueur qu'on ne bat pas dans les compétitions. Au Songo, il y a les docteurs, les ingénieurs, enfin, les techniciens, les informaticiens, qui jouent tous les jours, qui jouent très bien. Mais pour battre ce Vivi-là, c'est quasiment impossible. C'est un génie parce qu'il joue même avec les yeux bandés. Et il a beaucoup contribué à l'évolution du jeu au Gabon. C'est vraiment un scientifique. Alors, les mots changeaient d'un club à l'autre. Et puis, le nombre de jeux par match, parce qu'on confondait aussi les matchs et les jeux. Le nombre de jeux, certains jouaient 3 jeux, d'autres jouaient 5 jeux. Donc, en fait, chacun faisait un peu dans tous les sens. Ce qu'on retient, c'est ce qui est en jaune là. C'est-à-dire, on jouait, chacun de son côté, les règles n'étaient pas harmonisées et il n'y avait pas une entité au-dessus pour gérer tout ça. Et on jouait en koyeles. En fait, on s'amusait. Maintenant, les étapes.
qu'est-ce qu'on a eu comme étape pour mettre en place notre fédération? La première chose, c'est qu'il fallait faire des sensibilisations aux gens pour expliquer l'importance de ce jeu, pour expliquer en quoi le Songo était important pour nous. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects au Songo. L'aspect social élémentaire, c'est que le Songo renforce les liens. Quand on joue au Songo, on est proche, on est frère, on est amis, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Ça va au-delà. Même en termes de comportement, donc sociologiquement, le comportement. C'est-à-dire, quelqu'un qui joue au Songo, quand tu le regardes, la manière dont il joue, tu peux déjà savoir comment est la personne socialement. Ngona queen, bidayem. Ngona cap, biyem. Ngona intelligent, biyem. Ngona violent, biyem. Donc, le Songo permet de voir tout ça. Il y a les aspects mathématiques, Venant en a parlé, mathématiques, stratégiques. Il y a les aspects économiques. On n'en parle pas souvent, mais le Songo permet à celui qui pratique et à celui qui est artisan de vivre le Songo. Il peut vivre de ça. Le joueur qui joue, il peut gagner de l'argent. C'est vraiment un domaine qu'on doit explorer. Au Gabon, aujourd'hui, les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Même Vivi, il fabrique des tabliers. Il vit de ça. Voilà. Il y a l'aspect politique. On n'en parle pas aussi souvent, mais au Songo, on fait face à l'adversité en permanence. À l'adversité. Il y a un aspect politique au Songo. Pourquoi? Quand je prends les pions qui sont à la 4e case, j'ai 5 pions qui sont de mon côté. Je mets un pion par case. Les pions qui sont dans mon camp, ce sont mes alliés. Mais dès lors que mon pion traverse, donc mes 2 pions là, ils sont déjà dans le camp adverse, ils deviennent des adversaires. Et ainsi de suite. Donc, les pions sont tantôt des alliés, tantôt des adversaires. Donc, on passe d'un camp à l'autre. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas d'allié éternel en politique et il n'y a pas d'adversaire éternel. Aujourd'hui, on peut être allié, demain, on sera adversaire. Et aujourd'hui, on peut être adversaire en politique, demain, on est allié. Donc, le Songo permet aussi de voir ça. Donc, il fallait expliquer tout ça aux gens que c'est important. À ceux qui me connaissent, à ne plus que ça. Donc, deuxième aspect, il y avait des clubs qui étaient là, mais qui n'étaient pas légalisés. Et il fallait faire en sorte que tous ces clubs existants puissent être légalisés. Donc, il fallait accompagner les clubs en question. C'est pour ça qu'il fallait aider dans la rédaction des statuts, règlements intérieurs et autres pour aller légaliser ça. Parce que les clubs doivent être reconnus. Et il a fallu aussi que les gens créent d'autres clubs. Parce qu'on a dit, il faut que tout le monde joue. Il faut que beaucoup de gens jouent. Aujourd'hui, on a 31 clubs légalisés. Donc, à peu près 50% à Libreville. L'accompagnement organisationnel et administratif dans les régions, parce qu'on devait maintenant créer des ligues. Donc, il y a eu des clubs. Au-dessus, il fallait créer des ligues. Et maintenant, à la fin, il fallait créer la fédération. Il faut au moins 3 clubs pour avoir une ligue et au moins 3 ligues pour avoir la fédération.
Ça nous a pris à peu près 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Donc, il fallait envoyer des gens en mission à l'intérieur. Le Gabon a 9 régions. Donc, il fallait envoyer des gens en mission. Ça coûte de l'argent. Ce n'est pas toujours évident. Et on l'a fait. Et la fédération existe depuis le mois de mai 2012. L'organisation, je vous disais, donc un match, c'est la rencontre entre 2 joueurs ou entre 2 équipes. Et le jeu, c'est le nombre de services engagés par les 2 joueurs. Je pense qu'en Guinée, on joue encore 3 jeux, ou bien 5. Alors nous, on a dit, on prend 6 jeux. Pourquoi 6 jeux? Parce que d'abord, il faut avoir un chiffre pair. Soit c'est 2 jeux, soit c'est 4 jeux, soit c'est 6 jeux. Parce que le nombre de services doit être équitable. Si on fait 3 jeux, ce n'est pas équitable. Il n'y a été 2 fois, il n'y a été 1 fois. Ce n'est pas équitable. Si on fait 5 jeux, il n'y a été 3 fois, il n'y a été 2 fois. Ce n'est pas équitable. Donc, il faut un chiffre pair. Donc, le choix, c'était 6 pour nous. Parce que 6, c'est aussi beaucoup. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 4, c'est 6. Donc, il fallait mettre dans la tête des gens la notion de compétition. La notion de compétition. Il fallait que les gens jouent beaucoup. Le nombre de joueurs par équipe, tantôt c'était 10 joueurs, tantôt c'était 15, tantôt c'était 20. On a tranché. On a dit, une équipe, c'est 12 joueurs. On a dit, c'est comme ça. Voilà. La limitation du temps de jeu. Quand on joue au Songo, il y a des gens, même pour toucher un seul pion, il met 5 minutes, il met 10 minutes. C'est trop. Donc, on a réglementé ça. On a dit, le maximum, c'est 2 minutes par coup. C'est 2 minutes, pas plus. Et on a quand même introduit les notions de licence, de contrat et de transfert. Aujourd'hui, quand vous venez notamment à Libreville, les joueurs signent des contrats. Des joueurs ont les licences. Les joueurs font des transferts d'un club à l'autre. C'est important. C'est le rôle qu'on a. Donc, on a déjà environ 620 joueurs licenciés. Évolution des statuts. Que tu sois président, vice-président, secrétaire général, tu peux jouer n'importe quelle compétition parce que les règles sont là. On s'est dit, tout joueur est unique parce que chacun a sa science. Donc, que tu sois président, vice-président, tu peux jouer parce qu'on ne veut rien perdre. On veut garder toute la science. Parce qu'on est unique. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a un style à part. Voilà. Le dimensionnement aussi, parce que parfois, il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont très très larges. Et nous, on a dit, en Bosson, c'est 1 mètre. Entre 90 cm et 1 mètre. Largeur, 35 cm. Hauteur 40. C'est comme ça. Donc, les choses sont déjà normalisées. Voilà. Compétition, il y a des tournois par équipe, individuels et autres. Bon, ça, on peut passer. Les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a eu. La première, c'est l'absence d'accompagnement au niveau le plus élevé parce que ça coûte cher et on n'a pas de subvention. On le fait depuis 2012 et même avant. C'est difficile, mais c'est parce que nous sommes passionnés. En fait, on est passionnés. C'est notre culture. Il faut qu'on y aille. Il faut avoir un siège et il faut... On était venu en Guinée équatoriale en 2013
c'était à Ebibiyin. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui étaient à Ebibiyin en 2013. On est allé expliquer notre vision là-bas. Voilà. Donc, les espaces de jeu, souvent, ne sont pas très bien, parce qu'on joue souvent dans des zones un peu compliquées. La difficulté de faire respecter la limitation du temps de jeu, parce qu'il faut acheter plein de chronos, c'est pas évident. L'enregistrement des matchs, l'enregistrement pourquoi? Parce qu'à terme, on doit avoir des banques de données. Donc, il faut que tous les matchs soient enregistrés. Et ça, c'est une difficulté majeure. Alors, ce qu'on a mis en bas là est important, c'est-à-dire que dans les écoles, tout se passe bien, qu'on soit homme, femme, pour nous et Chira. Parce qu'au Gabon, on a environ 50 ethnies. Donc les choses se passent bien. Par contre, dans les quartiers, c'est un peu plus compliqué parce qu'on dit souvent ça c'est un jeu pour les femmes. Et notre rôle à nous, c'est d'expliquer à nos frères et sœurs gabonais que non, c'est un jeu intellectuel. Il faut que tout le monde joue à ça. Aujourd'hui, on a déjà des frères pour nous, Nzebi, Miene, qui jouent même très bien. Et c'est une très bonne chose. Les perspectives, comme on disait, il faut créer beaucoup de clubs dans les établissements primaires, secondaires, supérieurs. Il y en a déjà un peu, mais on doit amplifier. On doit amplifier ça. Il faut que le Songo puisse aller dans les universités au plus haut niveau des sujets de thèse. Ça, c'est important parce qu'on doit développer tous les aspects économiques, mathématiques, politiques et autres. On doit développer tout ça. On veut un laboratoire sur le Songo. Ça, c'est important. La recherche. C'est déjà en cours. On est en train de réfléchir avec Venant. Et on veut accompagner l'État. On veut accompagner l'État dans sa politique de réduction de la pauvreté. Parce qu'on est convaincu que l'artisan et l'artiste peuvent vivre de ça. On en est convaincu. Voilà. Effectivement, on veut créer des logiciels de jeux performants. C'est l'avenir. Ce qu'on fait déjà là, c'est l'avant-dernier point. Il faut que dans la sous-région, qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on amplifie tout ça pour avoir des compétitions nationales et sous-régionales. Dernière diapo. En conclusion, tout ce qu'on a fait depuis 2008-2009, ça a fait en sorte que la passion au niveau du Songo augmente. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens jouaient. Mais aujourd'hui, on note une passion beaucoup plus grande. Des gens jouent au Songo jusqu'à minuit, 1h, 2h, parfois même jusqu'au matin. Dans les clubs, ils jouent. Et c'est un point très important. Maintenant, la perception initiale, donc on connaît, ça a disparu aujourd'hui. Donc les gens sont déjà convaincus que le Songo est important. Le Songo a encore mono ou encore biseng. Et notre intérêt, notre souhait, c'est que la passion qui nous habite là, que cette passion soit aussi au niveau des dirigeants au plus haut niveau pour que le Songo aille le plus loin possible. Voilà. Donc, je vous remercie. Y a nivel profesional, como lo han dicho los que me han precedido. El ACON es un juego que requiere destreza, estrategia y disciplina, habilidades que son codiciadas por las empresas. Además, el juego nos ayuda a desarrollar habilidades
cognitivas como la capacidad de concentración, mejora la función cerebral, la planificación estratégica, la toma de decisiones, la adaptabilidad, etc. Todas estas habilidades son esenciales para nuestro desarrollo personal y profesional. AFROM Guinea y Glamour Hogar nos comprometemos a apoyar este proyecto e invitamos a todos los actores, tanto el sector público como el sector privado, a colaborar en la promoción de este juego. Muchas gracias. Vamos a recibir al director general del Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial, el señor Armando. Buenas tardes. Con la venia de nuestros embajadores presentes que nos han dignado con su presencia esta tarde, desde la mañana hasta la tarde, mis queridísimos invitados que han salido de Gabón y de Camerún, directores generales ilustres, todos los que están aquí hoy, y os quiero dejar una cosa clara que no se ha dicho. Es que quiero felicitar al joven presidente de la asociación. ¿Cómo surge esta iniciativa? Estábamos preparando los primeros Juegos Nacionales de Guinea Ecuatorial y él se presenta con la idea de hacer participar este juego en los primeros Juegos Nacionales. Por lo general los Juegos Nacionales o los Juegos Olímpicos admiten que el país pueda introducir una modalidad deportiva de su país, de la cultura. Lo mismo tuvimos en cuenta. Entonces, en ese momento pensamos que la CON se podía integrar. Entonces, directamente le otorgamos la responsabilidad de coordinador de esta modalidad deportiva. Se llevó a cabo los Juegos Nacionales y pudimos ver a los diferentes competidores de diferentes distritos y terminamos con un campeón, subcampeón y tercer puesto. Después de los Juegos Nacionales tomamos la decisión de crear ya una asociación porque la CON se juzgaba de forma aislada y oportuna en cuanto a las fiestas y actividades de diferentes distritos, provincias o fiestas nacionales. Hemos pensado que la CON tiene que pasar de un juego de pasión, de un juego recreativo, de un momento de ocio, de un momento de entretenimiento, a un juego, a un deporte, porque creemos que si queremos lanzar el ACON a lo grande, tenemos que involucrarlo a modo deportivo. Porque si empezamos a competir y que por medio haya trofeos, seguramente involucraremos a todo el país. Y gracias a una compañera de toda la vida que acaba de dar su carta de confianza, de compromiso, de que pueden apoyar la idea, aquí a poco vamos a intentar iniciar un campeonato a nivel regional, partiendo de las buenas orientaciones de Gabón. Hacemos una extrapolación de cómo Gabón ya ha evolucionado. Entonces vamos a adaptar eso aquí en Guinea, aquí a poco, con la sponsorización de algunas empresas como mi compañera directora general, señora, que pueden apoyar, y otras empresas y entidades con la confianza del mismo ministro de Información, Prensa y Cultura. El Comité Olímpico, en representación del presidente, está totalmente a favor de esa iniciativa. Hablo en su nombre, aun cuando soy su técnico, pero él confía de que el Comité Olímpico va a apoyar la iniciativa, va a hacer todo lo posible. De hecho, el primer evento va a ser organizado por el comité bajo las paraguas de empresas y del Ministerio de Cultura. Pero hay que empezar. Una vez que organicemos el primer campeonato
a nivel insular, vamos a hacer ya una extrapolación de todo el ámbito nacional. Pensamos que en 2026 realizaremos los segundos Juegos Nacionales en la zona de Bibiín, una zona fronteriza con Camerún y Gabón, y vamos a invitar a los jugadores de la zona. También pensamos que el ACON va a hacer un ensayo piloto para luego ampliarlo en todo el ámbito nacional. Queremos conocer a todos los campeones del país, no solo reconocerlos en el evento, sino que también hacerle reconocimiento y a ponerle forma económica, porque creemos que también son parte del deporte. Yo que hablo aquí, me gusta el ACON, pero por escaso tiempo que tenemos muchos, no lo practicamos. Pero con el modelo que vamos a iniciar de crear clubes y equipos, inclusive con uniformes, explicar por la tele todo lo que han dicho todos esos honorables que han salido de esos países. Me ha gustado cómo han intervenido, lo que han explicado. Eso mismo va a hacer grande a esta cultura, a este juego. Lo único que garantizo, como suelo decir, es que el Comité Olímpico ya ha puesto mano en la obra para iniciar el primer campeonato insular. Es un ensayo. En cuanto se termine, creo que va a salir muy bien, porque todo lo que proponemos el equipo es muy grande. Os explico un modelo sencillo. Son como especie de dos ligas. Una, hay que determinar a los atletas o los deportistas en su barrio. Los mejores vienen a jugar en la liga primera. Esto es lo que vamos a intentar hacer, y creemos que con ello el ACON va a dar un salto gigantesco y será un juego que se va a competir a nivel de la subregión y tendrá éxito a nivel que tenemos también el fútbol, porque a nivel de la zona todo el mundo, quien más, quien menos, aquí en Guinea Ecuatorial juega el ACON. El presidente dice y comunica oficialmente de que nosotros impulsamos valores del olimpismo, impulsamos lo que es la cultura, impulsamos la educación, no solo en lo competitivo, también miramos aquellas modalidades deportivas, aquellas actividades educativas. Inclusive he olvidado un aspecto, que es el medio ambiente. Son los valores que se impulsan en la actualidad de los comités olímpicos, no solo en lo deportivo y sobre todo en el deporte de alto rendimiento. Hay deporte para todos. Evitamos que la gente se meta en otras cuestiones que no sean de valor social. Por eso apoyamos todas las iniciativas que sean de educación, cultura, deporte, cuidado del medio ambiente, para garantizar una sociedad mejor, sostenible, y buscar cada vez más la interacción de los pueblos y de los conciudadanos. En ese sentido, quiero reiterar mis felicitaciones a todos esos invitados que se han dignado de salir de sus países a Guinea Ecuatorial para apoyarnos en esa primera conferencia. También quiero felicitar a las empresas que han hecho posible, que nos han apoyado, dado con su apoyo moral, económico en ese evento, a todas las excelencias, ilustres compañeros, todos los jugadores de ACON, que el Comité Olímpico, Movimiento Olímpico, Movimiento Deportivo, Sistema Deportivo de Guinea Ecuatorial, la verdad, no hay palabras, os damos muchas gracias y vamos a seguir trabajando en esta línea, sin olvidar mi queridísima prensa, que en ocasiones nos apoya y también nos presiona, pero estoy a gusto que siempre están y nos acuden. Después de estas palabras, depende de cómo es el organigrama, la señora ya lo dirá, nos quedaríamos un momento para intercambiar algunas cuestiones, y hemos tenido también comunicarles que próximamente buscaríamos qué país, o Gabón o Camerún,
para un reencuentro, de tal suerte que sigamos afianzando y creando más lazos y de conocimiento sobre la COM. La verdad, doctor, también profesor Vicente, la señora, mis colegas de Gabón, los embajadores, queridísimo público, compañeros, amigos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Palabras de agradecimiento de parte del director general. Precisamente ya vamos finalizando antes de pasar a lo que es la otra fase donde hay combates de exhibición que tendremos fuera. Vamos a ir directamente para clausurar con el discurso de nuestro queridísimo, ilustrísimo señor director de Cultura, Aniceto Milán. Fuertes aplausos. Bueno, ya lo hemos dicho todo. La tarde ha sido muy interesante. De verdad felicitar las partes como es necesario. De verdad, Emilio, lo has dado al clavo. En una de mis giras que acabamos de terminar, nosotros señalamos la importancia de perseverar y conservar nuestra cultura. Una de las deficiencias que hemos tenido aquí en el sector cultural es por falta de muchas veces de la financiación. Pero ese nuevo equipo que hoy lidera el ministro de Estado, Jerónimo Saussaicor, podemos presumir de estar cerca de todos los gremios culturales. Y una de ellas han permitido ese tipo de actividades, algo que nosotros de verdad queremos felicitar a cierta gente en particular, a su excelencia el presidente de la República, por darnos esa facilidad. En menos de 6 meses nosotros ya hemos financiado más mínimo en algo de 260 millones en lo que es promoción de cultura. Nosotros bautizamos el año en sí como año de promoción de cultura con todas sus modalidades. Es necesario informar al gremio de que nosotros las puertas están abiertas. Nosotros queremos que volvamos a recuperar, aunque no sea 100%, como muchos lo han pedido aquí, al menos lo haríamos en un 80%. Y también quiero señalar aquí que temas como las que hemos discutido aquí hoy hacen la importancia de lo que nosotros queremos organizar como una conferencia nacional de cultura. ¿Por qué una conferencia nacional de cultura? Porque entendemos que cuando estamos yendo a una situación caótica es merecer sentarse y que los actores pilares de la cultura puedan darnos el brecho a continuar. Los alineamientos, los pilares y las herramientas necesarias para que el Ejecutivo pueda venderse mejor en términos de cultura. Y felicitando así también a la asociación, y quiero animar también al Comité Olímpico que en vez de promocionar el vóley y etcétera y otros, yo creo que son acciones que merecen que se tomen en consideración.